Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabe ecma'in. Muhterem cemaat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün bizning dersimiz yolda okulatırgan dua hakkında bulur. Gümmen maşina yürütüşü bulsun, yaki pasajir bulsun, maşinaga oturgaç, yaki transportga kirgeç, нәрсе укыйбыз икән, шул турыда сөйләшербез иншаллах. Үз вакытында Нух алейхиссалам үзенең көймәсенә утыргач шу дуганы укыган һәм шулай ук сахабалардан булган Гали радиллаһу анһу үзенә ат китергәч, атның үзәңгесенә аякны куйгач, шулай ук әлеге дуганы укуы мәгълүм икән. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني الله تعالى her türlü kimşilikten baktır. Ol bizge bu transportını, mesela atını yaki maşinanı buysundurdu. Hem eğer de ol buysundurmasa biz yürüte almaz idik, buysundura almaz idik. Hem biz Allah Teala'ga koytaşakbız. Yanadan bir kat kabatlarбыз. Subhanellezi sakhara lana hâzâ ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Allah Teala yollarda yürgende her türlü helaketlerden, bela kazılardan özü saklasa idi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.